umukinnyi wa mbere ukurikiranyweho kwakira ruswa ngo yitsindishe yatawe muri yombi. Umunyezamu wa AS Muhanga Mbarushimana Emile uzwi ku izina rya Rupari yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gusaba ruswa ku mikino ya shampiyona y'icyiciro cya mbere. Iyi kipe ye yakinnye mu mwaka w'imikino wa 2020-2021. AS Muhanga ni imwe mu makipe yakinnye imikino yibashijweho na bamwe nyuma yo guhura na Bugesera FC na Gasogi United na Sunrise FC, yose ikayitsindwa ibitego 4-4 na 4-1. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yemereye H. Innocent ko Mbarushimana yatawe muri yombi ndetse avuga ko hari abandi bari gukorwaho iperereza. Ati iperereza rirakomeje n'abandi byaba byarakozwe bazakurikiranwa kandi ababigizemo uruhare bazabihanirwa. Mbarushimana yatawe muri yombi kuri uyu mugoroba kwa gatandatu, aho bivuga ko yatumijwe na RIB akabazwa ndetse we ubwe yemera icyaha cyo kwakira ruswa akanagisabira imbabazi. Uyu munyezamu yasobanuye ko yakoze iki cyaha ku giti cye nta muntu n'umwe wamutumye. RIB ivuga ko kugira ngo itangire gukurikirana iki kibazo hari amakuru yahawe n'abantu b'ingeri zinyuranye itangira iperereza iryo ryahereye muri AS Muhanga ariko n'ahandi rizahagera. Murangira yakomeje agira ati rigomba no kugera ku yandi makipe. Yasabye abanyarwanda kwirinda ruswa kuko ari icyaha kimunga iterambere ry'ibintu byose mu gihugu. Ati ruswa muri siporo yica byinshi kimwe no mu zindi nzego, ipfukirana impano z'abantu. Muri ruhago ukwiriye kuba umukino abantu bishimira kandi ibyishimo ntibiva mu kwakira cyangwa gutanga ruswa. Icyaha cyo gusaba, kwakira cyangwa gutanga indonke gihanwa n'ingingo ya 4 y'Itegeko nomero 54/2018 iryo kuwa 13/8/2018 ryerekeye kurwanya ruswa. Ugihamijwe ahanishwa igihano cy'igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. RIB iributsa abantu bose ko itazihanganira uwo ari we wese uzafatwa akora icyaha cyo gusaba ruswa. Inibutsa abantu ko ari icyaha gihanwa n'amategeko kandi kidasazwe. Mbarushimana Emile ukinira AS Muhanga kuva mu mwaka ushize w'imikino yanyuze mu makipe arimo Kirehe FC, Musanze FC na Etincelle FC. Inkuru ifitanye n'ibi twagiye tuzigarukaho, aho byagaragaraga ko umunyezamu Mbarushimana watawe muri yombi akurikiranyweho kwakira ruswa ngo yitsindishe uyanagerageje kujya anasaba amakipe kumuha ruswa. Inshuti zacu zagiye zitwandikira ziduha ibitekerezo bitandukanye kuri iyi nkuru. Ati mukomere, iperereza kuri shampiyona yose buriya mwarebye Muhanga kubera ari insina ngufi, murebe na Marine FC na Rutsiro match bakinnye na APR kandi murebe mu basifuzi wasifuye match ya Rayon Sport na APR nabonye ari byo yirengagizaga nkana. Naho nimureba amakipe mato ntaho umupira wacu ugana. Niba nta cyihishemo, RIB nta kuntu yamenya uwariye ruswa ntimenye uwayitanze. Aho niho dutegerereje ikindi nihamenyekana hagati ya Marine na APR kandi ukuri kujya ahagaragara atari byo, ubutaha hari amakipe azajya akina yonyine kubera RIB ifata bamwe igahashyira abandi. Aha ibintu byakomeye saza. Yemwe abantu nubaha muzatubyare nyuma muri ruhago muzane no muri za ONG, ndavuga bya bigo bitegamiye kuri leta biri hano hanze. Ndabarahiye amafaranga y'abazungu maze bakayarya bucece, amamodoka akagurwa, inzu zikubakwa, ariko abantu nta audit ya leta ibareba bikitwa amahirwe. Ikibabaje ni uko ayo madolari hari abaturage aba yagenewe kugira ngo bafashwe. Nanone ryagenzura rya JAF ryo ugasanga ntacyo yabikoraho. Njye mba narumiwe nta kindi. Hari ikipe yakoze akazi kose rwose nzi. Aha nanjye amakuru yo nyafitera ahantu mu ikipera yakomeje akazi kose abantu, ariko hari ibintu byitiranye kwitsindisha nta wabigusabye, nta gihembo utegereje. Ibyo ni ibisanzwe, si icyaha. Ntabwo basanzwe babibona akenshi mu gikombe kiri mu matsinda. Nk'iyo utinya ikipe ya kabiri mu rindi itsinda ko witsindisha ngo ube uwa kabiri,
guharirana bibaho, nicyo gituma mu cyiciro runaka match zibera rimwe. Ese ko mbona muzanamo Gasogi mufite ibimenyetso, nizere ko na nyiri kuyitanga akurikiranwa nawe. Gusa RIB ndayishimiye ubwo yinjiye muri ruhago nyarwanda, wabona nubwo hari ikipe itahangana wenda ibona byamenyekanye ikikosora, agahu kazo kabonye umunyutsi. Icyo ntazi ni uko umunyutsi azatinyuka kunyuka ahangombwa. Match ya 6-0 ikurikiye 6-1, aho RIB si nyirabuye. Ngaho bahamagaze niba ushaka ko ruswa icika baritsindisha we. Byagombye kugera kuri boss wa foot akanamenya ko muri congratulations ze yashimye match fixing agahindura akaziha iyahoze ari Le Stade. Cyakora kuba nawe ubonetse ni byiza, n'ibindi bizaza. Aba nibo batuma ikipe zo hanze zashize dusohoka zikatwumva, amahanga areba, kandi iwacu tubica bigacika. Na FIFA iri kutwandikira amaletire, niba harabonetse uwakiriye muramenye, mutazahisha uyamuhaye ngo aha ni umuntu ukomeye. Ukuri kose tukumenye, maze siporo ituze, tujye mu murongo muzima. N'ubu ibyo byose birimo kuba, ariko biragaragara ko ari ikibazo gikomeye. Ndoli Jean Claude kuri miliyoni 7 yerekeje muri Gorilla FC. Umunyezamu w'umunyarwanda nyuma yo gusoza amasezerano muri Musanze FC, Ndoli Jean Claude akaba yamaze kwerekeza muri Gorilla FC, ayisinyira amasezerano y'imyaka 3. Gicamunsi cy'ejo hashize kuwa gatandatu nibwo uyu munyezamu umwe mu barambye mu kibuga yasinyiye ikipe, maze umwaka umwe izamutse mu cyiciro cya mbere. Ndoli Jean Claude akaba yahawe miliyoni 7 asinya imyaka 3. Muri iyi myaka 3 yasinye harimo ingingo ivuga ko ashobora gukina 2, uwa nyuma akawukora nk'umutoza. Ndoli Jean Claude wakiniye amakipe atandukanye nka APR Football Club, ari naho izina rye ryamenyekanye cyane, AS Kigali, Kiyovu Sport na Musanze yari arimo. Ubu akaba yaramaze kwerekeza mu ikipe ya Gorilla FC ya Mudaheranwa Haji. Iyi kipe kandi yari ifite ibibazo by'abazamu bitandukanye. Nyuma yo gutwara shampiyona yongeye gushima ubuyobozi bw'iyi kipe bwamubaye hafi. Abakunzi b'umupira bati ese ushimira ubuyobozi aho gushimira abakinnyi bawe? Ubuyobozi kandi buba bwaraguhaye ibyo byose. Umutoza wa APR Football Club yashimiye ubuyobozi bw'iyi kipe nyuma yo kwegukana igikombe cya shampiyona cya kabiri cya shampiyona adatinzwe. Umutoza wa APR Football Club Mohamed Adil Elad yashimiye buri umwe abona wagize uruhare kugira ngo amateka yanditse ayagereho. Ku isonga hakaza ubuyobozi bwa APR Football Club. Adil Elad ukomoka muri Maroc yinjiye muri APR mu mpeshyi ya 2019. Ku mwaka we wa mbere 2019-2020 yabashije kwegukana igikombe cya shampiyona adatsinzwe umukino n'umwe. Ibi akaba yarabisubiriye muri uyu mwaka w'imikino ya 2020-2021, aho nabwo yegukanye adatsinzwe nyuma yo kwegukana iki gikombe. Mu butumwa bwe yabunyujije kuri Instagram akaba yarashimiye ubuyobozi bw'iyi kipe buyitaho umunsi ku munsi, abakinnyi n'abatoza bafatanya. Ati ndashimira ubuyobozi bwa APR Football Club, abakinnyi, abafana n'abatoza, abaganga, itangazamakuru twarakoranye neza tukagera kuri uyu musaruro mwiza. Mu mwaka w'imikino ya 2020-2021 ni igikombe cya kabiri kikurikiranya nta nsinzwe. Mu myaka 2 amaze muri shampiyona yatoje imikino 36, aho yose nta n'umwe yigeze atakazamo, ari nabyo byamuhesheje kwegukana igikombe adatsinzwe. Adil Elad ushimira ubuyobozi bwa APR Football Club kuba bwaramubaye hafi kugeza ubu ngubu, akaba kandi akomeje kugenda ariko anitegura imikino nyafurika izatangira muri aya mezi ari imbere, aho abenshi ikipe bakomeje kuvuga abafana batayizi. Abafana bavuga ko icyo bifuza ari ukubona ikipe itaviramo ku mutaro wenda ikagera mu mikino ya 1/2 nk'aho Rayon Sport yageze.